right. Ní bheith sémas rá héasta le seo. Tás go mhain na níhann se tahíní. Era tá sé auch maige. Ha you've my package ham story marsin. Hi Bernie. Hello Anya. An lá, mus go amach íscracht. Okay. Nach even tí rébe. Cagam se go hálinn mór uair go lámar se. Well, bhí se go hálan na leimar seo, all right. A ha bhín ahan le costa seo tás good. I suppose. Chuoine litir halt sa bastachaid. Iomh mu sin sí man tú me. Tá an náide firón sco mentíle casa. Tar mála mar. Ní an trail a farabé. Ná le banna be chuide. Tá all right a heisci, dúma mohan seo. Tag má, ní go lá hagin titir South America go ras na rúm. Bin é méid? Sé. Okay. Hafan do dómar tele. Anas. Nis, bichlá mahage. Ma bhean, gur maid. Bernie, sílam go mar an litir sin lamanis. Míhall, go is a réile síos go dín buid. Sémas a wanderal caiite bhfuilmid. Ní bhé me se bhád. All right, ach na dina bhhail nó cáile muide tíle. Okay. Nis, seáit. Moige. Cóid annig si sin? Ban bhíalta bhí gobar am São Paulo. Eileen, se? Bhí me duna rint fistrachan fí Freddie Victor. Ná pasíar sin a rééis Katrina. Ach Eileen, dá meachsaigh daoine ceirtar siúil híann sin hir, ní bhéidir seo hásta. Cé a tuairrá Katrina? Gúil sé duna blue movies híann sin hir. Bhfuil finis agad? Tá. Well, cén sais finis se? Ó ní éit me tá rá fé láthir. Cá me mo chud funtí a chosins. Well, dús se ledóg as nátí go núd sín. Ó dhéanach se anlá Eileen Kitera. Expose. Sinna tá géiste go an tamar fád Katrina. Se, le daoine chuir an nóls fé. All right. Leanart chu an chlá le chéile, ach caihi mé eáil rih créile. Níl méid iar bhés a chóirtear libel charges. Digan tú? Digan. Mé teo agad? Ná tá agad go manna féidir am deach a róla agus mé múna. So, will tú settled in goma in my flat? Do flat? Sha, mo flat. Finders keepers a cheán. Ach tágram agad tom annachún pórdach. Oh, tá má mis a hosa I'd feel anna mí compórda gan, considering the circumstances. Well, ní tosa mise. Íoch bargam sa dal han ascí mé níos déanaí táráis. Yeah. Hello, Wari. Què hai voltu? Hello, hai gem se right an. Què t'ha wait? Buid baid ge se tele. Budjel? Se. Bhain gom sa choir beidir an tuachta nig an óisteir is mé an bí a dhéar haig. Go tú sí sa teanga bhéir, ní me gar medína caiintas a. Oh, checky me, Wari. Checky. Chicken taigín. Taidir go díire an teag. Goma. Go bhfuil an taste fear Ros na rúna fáilinn seo? Ó, nach leis a rabí huará sin? Ní nach rúnaí ba commórtas do ar becho. Keep him on his toes. Se, spec up an. Spec tú an bhre honna séna hortir. So, ceach bhfuil bhdí láta. Á me se áráis is dóra. Well, céad? Sean scéal céanna. An teachne? Dá go bríd ag Jacka. Go chomláin? Go hélas go hamláin. Lock, stock and barrel, mar dearna dhéangs. Well, ní mé cínta faoach. De réir mar hiicim sin slí, ní bhíns rudí chu cos an dráid sin na gás mar seo. Tá gail céna ansa le Seanjack is atá Jack óg. Bechear goach na ceart a céna gaib. Sin rudóla más tú faoin síl seo Iván, níl sé ceart, ná níl sé cóid. Tá máthir Jack Bill, agus tá dhéidir sa básaí, benach déad an anam. So, sinna ágans bhfuil cléim níos fearra se. Tú cínta nach near na Seanjack céna wacht. Scasú nach nearna, nó mar rinne, nílas a géanana be ceir de hála dé. Brenna Rita, fáglam sa tamlína, chun ganíon me be an taide faoi. Is ná cáil husa de fisnach, fós. Ben téin.
Tásúlam nach le mé sí san isisiú, hééis sem molla sé fád. Tá na siúirtear de an garbánú ná le géanta na sí sa riamh. Cé hé Freddie Victor, a bhacha aoine chud scananna riamh. Rinne me rint fistrachan le gairid agus tá mai cheappa go maine an irinne thuúrach scantrasad. Ní éice tú scananta chud Freddie Victor an seanéan. Ní éice tú mus muna mí tú cleachtain na siopí videos leis na plúdaí do bha. Nú, má tá cable TV ad agus tá fáilead ar an canal sin a hagan ón Yarmán. Is sin ar fad. Trilla, seo fax hannig stá ó Regus Boston. Ach cetta mícheart letse, nach wacatún salas ser, tá mis a lár tafad an seo. Níl an salas stá gur siúla chuin. Ó, go bhfuid tíarm. Sin fax an tá romantic na bheith. Bhfuil a géirí séries a dúhanig sa yank? Nach tú tá fistrach i lé fax príváideach a tháinig isteach an seo gomsa. Níl tú i millrí inis i híle. Cuir airad go grathaí a bhhainint letse agus le a job agus sinna méid. I ddigan tú? Well, Ian. Sure. A bhechan tú seo? Yeah. Níl géirí á bhhaile the protégé. I don't think she's cut out for radio business. Níl seach tosí ar in tuairseanstí. Well, tá tús soch lag. Fáin go bheici tú éirin be sig ritheocht an áit seo fa ceann tríbhí agus be tú chur ceistar tain chuí ar bhar an stáisiún chorbe sa le annig sin. Unlikely. Oh, tasting sin go géirhain. Well, testing seo weimse, Jack. Agus sin mo chu déide go héna ceanige. Oh, well, tá brónar ní cecham a bhéil oscailt mar sin. Yes. Ó, be se seo ionintach Tom. Fanna me sin aice leis a fax machine a fan le agus fid tá san nótaí beag a deas a chur thug amana fig. Chuile lá. Ní orm sa tá nach bhfuil job agad, Jack. Oh, no. That's all down to me, isn't it? Cé go fada bhfuil an droch humor seo go le bhartá, Jack. Oh, tá brónar an Tom. I'll just snap right out of it. Will the girl up on tay? We mother could slip very good. Woman's in a nice for good Tom, hm? Well? All right, mar sin. Aizach min ceistna fin lá sin. Cén lá sin? Tá sa go má cén lá. Mahún. Right, Liam. Fácamúid do hún amachchas go láir. Now, a bhít me tasú? Yeah, call a microphone. Ní hastín se wein. Is í Liam, ní agla bheith seo, ní meach chuir coppla ceisteirt, ins go bhfuil má macha tar siúl go dtíireach ag Freddie Victor. Sna méid? Agus ní bheith me cleiste radio mar sin na chodibe? No, ní bheith. Ce fá, bhfuil fáibed lei sin? Well, that's an exposure win. That's sad. Le mo career. All right. Exposure leid a career. Okay. Tuna me taftar an agla seo, agus chuir me chuid chomach mar chuid an chlár, okay? What? Nis. So she must think that. So they must lay for fluk's sake, Gianna. You know, the whole get ahead of me. Tá bheith can I give it Anna Getty. Bhín fete me. Hynna is job leis a gaiileach sin. Ná bhfuil is go. Tí táirtáine? Rud a bís tá má féin. Ní le sam, tá sí á lóháidin. Hébí ceir do ví leite sin hánig in South America. Tá sí sé fláilteóáin. Stop a sin íol, stop a. Ach, tá ort. Dúir mar leit nach mar sásta ceistna agat fin lá sin. Tu gar amadán íon nach. Níl mé Liam. Ní mach gerála mach ceir go ddíireach tar siúl here an sin here ag Freddie Victor. Tá sé baint míúsáid as airgad núdras agus as muintir na háiteach an chuid blue movies íonna. Well, ní me sé sásta rudí mar sin rá. Cáil am job. Ní cháilú tú, Liam. Gaile, anú ní bhín Freddie Victor déisteach le radio pobl ras nú. Ní le ghail geige. Yeah, well, fá pló teile go tein go tína mar ní me sásta íon nach. Oh, hi, Rachel. Hello, Liam. Are you going home already? Yeah, but I'll stay on and buy a drink. I don't think that's such a good idea. Why not? I think you should go home. But to me, please, Liam, for me, you know, it's much better this way. Trust me. All right, so. Here you are. Thank you, Liam. Nach morgen nooit.
Kom maar ver sabel achtersteer. Ar a fágaí. Liam. Cén difriocht dhéana se? Ach, Michael déir go lóisteí. Bro a deolaigh na lóisteí. Well, tá sí brathar blian na bilíg. Ar an muidir sin tar sí mar a bhuias chuite. Ge tá tú rá? Brean ar a merteagaí nach si bh díal trúi. Ní lín sipagur i me deidir eis go America. Ro séman sa stinne. Ní rá. Ní is am sa deall coile fearsan imi ach tá cínte am grímáile. Níor sé ag mád ar maidin agus ní se máile chanirid. Well, ní héínta sé sin, agus é hála Leeds. Leeds? Sémas? Cén fá? Tá cólín dín. Ó, jeall. Fearbocht, bú go donna? Tácht an stói, ar chuú fa sé hémas. Baiteid, duna bocht. Well, tíidir sin agus an annach an bhac. Há mé an bhac, há mé an. Sonas, go dtí a chu isteir táine. Rud a bí mo hún. Tá an te gile déanana se litir sin na hánagus America háas náil. Go dtí bíán. Ó, litir má hára an túúr bhéirí. Bhí sé chu síos ar scala bhainna mi São Paulo. Háirn chuid na buistí picture a hadú. Imagine tá cimní acu sin orm sa go fáil. Segus go tíana gomhne, sinna dhéanaí na teaga? Well, Sheila, bhí me sé dínú difriocht nu má hálann sin. Bhí me ábla sinna cad le go le an fiú sa hána garú de herbh máid ibrisa. Go Jane Wise a ma déanú an seo a Ros na rún. Well, tá déanda maithis stavíhall was sin? Oh, well. Well, can just ask go leor. Sheila, the Michael says the cacaroo mission shot in a row. Bully fervil. For me gá round mar scag me taige stop a serval. Har o féim a bíle year round, har o féim le cin Wayne few. Har a cheer upon you. Heb gaan in a boge bit in down vi ticht. Michael, tá daoine an down shot fáil buas le agras a tá minion seo agus barí a dogain. Is get tú ger an sa dhéanana faoi. Na friggin pinti chuir an na trócar go be. All ceol crack agus price in lemmy. Sin lig de chuiste hartsa. Na sían de carro go mu a jest mútear bhaine deile. Ach ceir tá na tinniste sin. It is she all right. Mes tú cheart mú leannacht. Oh, faggy. Ní bhór leagad nach tíine tíine bhac. Tá gá an óla na sead. Mar bhfuil síla gan túún nachid. Ar han iad ar hí sé heg. Sé má rása é híle. Sin í naib. Right, lads. Lift. Haggy Sraith. Haggy Sraith, lads. Liam, but I thought you Yes, I know, Demisha. Just let me sit here for a while. Oh. What is the matter, Liam? What is wrong? It's my mother. Oh, I really am very sorry, dear. Is lads, tá sin an baile. Má tá bhaile agaí. I guess that it's time to go home. Come, I'll see you tomorrow. Demisha, can I stay in your place tonight? I can't go home to see my mother like that again. Oh, all right. But just this one night, huh? Thanks, Demisha. Come on, let's go. But don't be so conspicuous. Thank you. Golle, ceir a hála réil nó ceir a bhí ort. Oh, rud a bí. Tá brún am a bhígan. Tá dearta sa dhé contrailte. It's just, bhí me hain cína out of sort, sinna méid. Anyway, tá spin a bhád ní sár ar a miniu. Goite. Seagait, Bernie. Bernie, múl sa a bhéit Liam. Mae heb a go sort Casanova. Casanova, Liam. Seamus, chunig me teachta machchas teach a bhúhí star a maidin, eh? Cyn movie star? Tá sa théine sin Demeter Dai. Demeter Dai? Seamus, agus bhúil sa gíú daile. Tí me sé a bobbin nach do réid. Anú maidir is anokul, the older the battle, the sweeter the wine. Skasha gur fiara, mar a bheith chip sin smile bhí ar moction ó chuis go chuis. Stadó bíhail. Ní bhhaid as go daoine caint artsa mar sin. Deagal saman is. Mes tú dear am dúdarób, go bheice me.
Ferda Vernie. Cormac, tá rud tábhacht ar na tapeanna sin. No, where Eileen? I had done a thing, no, Eileen. No lag lábhartha. Yo imi den kin who knows what he's doing on sin you know. Jeta sa he's got Jane shop agus tá cudge le vern. Is she great can you? Fanna sin Sheila. Eileen, is supposed to the kitchen station shut Sheila. A bhuichas stitch. Fe kan prasha cat gent ag this na tapeanna sin. Di me ak ire e stapos an yan sin smó da. Yeah, ac Neil, cead go daoine tá fostin seo úsáid le the quit private commercial ventures hain. Be Cormac lo sin a híle. Neil Cluecky and you know it. Look, Deutsch me that chance of hochty. Beshi tau. Ni ve misha fragrach as ein damish a yenin shiga archives and station shop. Ma culture of the be is arts of yes and You just leave that to me, Eileen, okay? Tá brán of Sheila. Nach raibh me now who hasn't níos fearach. Being caretaker, Eileen. But how something to go in the friggin' box? It's okay. I'm far more of a chill. We'll show them hands. Come about for a second. Bloody dog. Ivan. Nicht a carchad the limerate. Lots. No, he had. Let me die. Oh, Bernie, in his dreams. No, I swear to God. When I leave the garage, the fog will not show really hele. I saw Liam tichtmach as tichtmeet maiten. Liam agus to meet a die? Ach, nu heb me sé dífa nach rá nach gasce Liam. Yeah, well, you heb me shirif Liam had desperate. Brenna kamam the rest. The word is ergen shippagam. So, okay. Well, thank you for that declaration of unwavering loyalty, young man. Now, is there some other purpose of this conversation, or did you just come over here to lick up to me? And by the way, when Damien says back for two, that's what he means. Back, ready to go at 2. Yes, I know, Mr. Victor. But there's something I think you should know. Well, spit it out, young man. Spit it out before my lunch arrives. I had an interview with Katrina Lidjan yesterday. Did you now? She's planning some sort of expose on you. Is she? What's she planning to expose? Well, she says you're making blue movies here in Rusnaroon. Is that so? Well, thank you for telling me that, young man. Could I get you another drink, Mr. I've ordered one. Oh. And if you'll excuse me, I've got some scripts to read. Oh, yes, of course. So anyway, back in 2 fos, every lady, and if I come to hoch in syllabus, I can't know Diana. For me flatting you. Oh, foolish, great. In an on the quitch backstabbing. Ach, cool to stay here. Not tossing a cass and Shannon for Kianas on the reach later home. I make a count on your city. Come strange here, my dear. Queenie didn't hear the big Martian angel is taking to the dash, and he reached that plane in a plane. I will say, Tashin Feeders, though he hot. A angel in the milk on Bob not had a machine. Could even hand be me roll up so get Bob Cooney like an atmosphere. Could be the mic of the way. Almost not her scar, Kelly Wines, not the angel. Slang. Huh? Mama? Mama? Pauline, how to calculate Thomas and Shaw? Huh? How much? Pwychas lady will mess some mile, Sidera. Oh, how much? Call me. My man are clear, no Hanya? Nelia, tattoo card. Tattoo shot, tattoo leads. Agus hat im Rollem. Gus einig tun Ballach Vat or Rusnaroon gelieid. Le me ik al. Honig. Nach ma, hoe hemers. Gus na raatje go bij van blender dus. Heel mes ska. Nach rekening naver kojo sisters. Wat soort schafwoord gaat die zijn hart? Ja, hemers. Wir ist so machri. Und ich toen ruiger maar ze tegen Sneek laten vieren. Hoe, je roeit me zo hoe? Nou, wel nog een be. Goeie. Ta mij doen zo krijg ik leeuwhoed jerwale. Gelukkig zo'n speciaal hart. Bijna. Niet wij met je villen. Rusnaroon, dat je oor is te hemels. Kijk je? Snentig. Maar ik rond zo. Ga eens met derde mag het changel in tegen.
Anú níl tead an chalad. Le seach nuair níos thárás gur Somália. Tá mo chumpána mo chu debre. Seo tá mo bhile. Agus cenála mé caiinteach. Ní ceochtta sin. Sige. Samhna. Tá sé gur amach. Tú gur a pápar na teada. Fech a pápéir nóíochtta go deas a héimeis. Agus beidir package sweet agus couple of banana. Thuiristeach couple of sweet. Cén cinál? Ó, scumá. Rud a bit thug ran stó héna i dáid. Tú gur an nastú teada? Ní, tá mé ceir go leor na bach leis. Tá mé tá ó ríide. Ní dhéanam se bhil mar sin. Héimir? Túirteach craigín beag fuisceagam. Túirte chrí agus misnacham. Snáte. Fecamúid. Ní bheith me bhhad. Sarah? Bhfuil maithas agam seo all right? Máile séine ar nóir, cin bh chara? Bhfuil nelas agam ó Jimmy Padar go America. Nachhfuil sí sá níos fear ó me sé chláta se. Gus tá a chéhéine an frisin. Angela, cin fá bhfuil máile séine de neirt níomí áirse? Bhfuil bhí sí stíon seáinní agus cheanna sí bodeal vodka agus cheanna sí cinna le tomuldáin. Só, agus ce tá túrá? Onion mar reit rud a bí, hí me go me geí fasa bheith agad fadú da sinna lig. Well, actually, is mis a dútla na buidir sinna cheannach is le party ag go déir seachtainna. Tú sástan is? Sorry, Sarah. Slá. Sláin. Chun gur thuúna machar fada a bhean. Ní bhaine an scéir linne. Hello, Sarah, ce bhfuil tú? Mar se stracalam. Dear má casaid, cean bhaíonnach se? Dígam de chás. Stói nachhfuil se róisci under the circumstances. Céad sort under the circumstances? Nachhfuil is ad na scéalta tá dul timppla faoi líam sagah se. Faoi níam seaganne céad scéalta? Oh, Lord, Sarah, tá brón orm. Ceap mé gur chóla tú. Go chóla mé céir Agnes. Éile sem faoi líam? Well, is dói nachhfuil é neart ag fair bot. Díl maral sa bhaisiú níos mó ag ísógan dé aniu. Well, níla mar rá, gohfuil sí sin hóóg se. Ce hí? Ar an denim dé, aber a macha, Agnes. Níla Sam, dí ra mé an. Tá siad a rá, gur chod a líam an ihe, leis a man sin de mí a dai. Ó. Agus ce tá rá? Díní, tá sad. Agnes, bu cheach go roioine éidir chuút thangrathe héin. Fadi, dear an sin seannach chu muidir coineáil suas leis na heisí chuochtaí ar a bhéin. Na, tá sé sin ceart go leir ná bíag imníúirt. Tá méid fannacht ar Joontas ón údarrás. Cén Joontas ón údarrás? Chur mé seo ar Joontas. Chuir tuisteach ar Joontas? Chur. Ige sé as an bhean ar fad. Gus cés ar Joontas é seo? Níor cholam se caiinte riamh ar ein Joontas ón údarrás a díag níos múna cearacha faoin géad go aon cheo. Well, cean speisialta stócha. Gus cé a thulas chuin mar a bhuiimiide? Ní hálóg é sin. Siúr ting se é. Siúr ting. Ceach chuir tuisteach ar a Joontas seo? Smána pápéir gom. Well, tá siad ag taig. Ag taig? Cén fás a deala bhfuil siad ag taig? Tá seanclacht ag taig ar rudí mar seo. Ó, so sé taig a líon na foiime chuohhaid a bé. Sé. Fadi, cé fan ar inistógam faoi seo? Surprise beag a bhí agam teit. Ba gachar ceart go leir. Ba muid ar winna mu chéan ar a hagan an Joontas. Ní mailam gá siar amach go mar sin Adam. A chanála a leiche bíle dá a chaine. Ní a bear nó.
Caiith tú éta me se láid, má an dúhharta sin chuid cinnte tá cac san nás. Tá á bhála chéadúra, agus nes tá bhála tinsinna, cén fá? Me an táhar thu sé bailna, chur sé an dal mo bógar ne fád. Go dtí rinse? Cad rinne sé? Cad nachnearna sé? Bhla me sé scéalta faoin bheisna na bhile mar seach go bhaine. Go dtí sort scéalta? nó, ní bhile mai daonseach. Ceangal de hanga de sé nó ceangal síú. Ceangal de hanga nó ceangal síú. Sin go mai istói. A sin ní, tar do bháin thuirbe, níl bailach le tros. Well, fancy meeting you here. Oh, Mr. Victor. We're short-staffed at the moment. Actually, I've been meaning to speak to you. I hear that radio station of yours is quite a nice little operation. Oh, well, we have a very modest budget by your standards, but we do our best. And you do it marvellously well, I'm told. Why, thank you. Actually, I'd like to have a tour of the place sometime, see how you operate. Anytime. Well, how about tomorrow, then? 11 o'clock, say? I don't see why not. Wonderful. I look forward to it. Oh, by the way, that young lady you have reporting for you, Katrina Lidorn, she's a sharp little thing, isn't she? Well, she's certainly never dull. I'd say not. Of course, the trouble with sharp things is they can be quite dangerous unless you handle them properly. Well, see you tomorrow then at 11. Hello, Tom. Neil, no. Stai gwn yn efo'r mi chearta, okay? Na, be mae'n gwysio'ch dy reich. Bye. Does stanchion yn Liam? Hol mamu. Y cola. Mae'n leb o hyn efo? Ach, Liam. Fi tu test al yn sio nocht. Sé dead fi testar yn sio nocht. Liam. Tá ráfli gael hart. Gwltas agus yn straen siar ysyn, dymi ti dau i geiri an chardwyl yn y chéile. Is car yn mwy. Tá mwyd i gobr yn y chéile. O, wel, dra i coslwch do ta se bydyn yn ismwn asyn yn y chéile. Cyr ta gest ydw ymo? Glwysym, Liam. Gwylsym. Y cola le chéile. Mach cwm o chwyd. Ach, Liam, ta si wadra hennet. Ta dwi gara hachta dim hen agos dim eitinis, na chwyl. Dyrach yn wswy'n tŵla mam agos dad. Ni mi se bych ydych lesyn. O, no. Ni'r o baint i bedlis. O, ni'r o wamo. Liam, cael tu gael. Liam! Liam! Tu reid? Tá brona. Mi gobar scéal. Cén fan ar léta? Bhí nó cé tharla, ní deise gom go dtíí ó seoíarnach. Na mi géirí hógó seocht. Mar a hálinn sin níor chud me mór an a réid. Tá brona, ceapin go méid a chaló. Cén fan ar chuir tú fax an mar sin, mar a tu gar a me a bhúseacht? An warhfuil Jack. Well, is that the Tom? Ach, I'll full ton of glass in your commerce sides a share fad.
Dean mór an cumarsáid a bhín sadra. An céad acha teach. Wait, sean tám sin. Ceafan nach hóise tú me? sé híle gur tú héin sach mór le dúisicht a tá cuamart. Bhain na lóistearí mé fasta. Tá miric fasta teag na lóistearí agus bórbail teach óhaitin. Ce raid te hópa? Me héin. Tile. Tá brún ar an fu sin. Du léam a hónachuid. Ní ran líam sa teach se chorbe réidir bhire. ná áú réidir an éidir. Sá rain se mar sin. Dú ré loch na cúlchainte tá sé catha chodíontaí inanach leis a sclíteach sin. De míte dai. De míte dai? Nach ní benna films. Nach ní bhena mína mád a begur agus na forcót ar bí. Ní is an bhean chéna. Acha dheag nach chuil sí sin bhád ar hena líam séine. Acha, na bí gará sin lumsan. Ó, tíocha, réiteach. Leanna, tá me se go le gopad ina siúáide. Tá me go le rá méid se leit. Ní bhra sin is críochaidirtaí, agus a bhaint sin go dúhaach. Mar tá se roií i léir go d'ast in tú go géirhhaid. Sé a héad atá tasta le asú sin. Bá má head. Oh, damn. And this is our studio. Katrina is live on air at the moment. Of course you know Katrina. Oh, I do indeed. Shakan the Vela Healer, Neil to Fobanish. I'm sorry about that. Oh, it's quite all right. I like to keep a tight grip on the reins myself. Well, as you can see, we're not quite state-of-the-art here, but we do manage to do some excellent quality broadcasting, if I say so myself. For fluk's sake! Could you the Cara Healer? Don't I carry you to show? Shakan the Vela Healer, Neil McIrie Arish, Anish. Could you the Cara Sharivra? Well, when my year and schedule the challenge of hogging in front of the Margaret, just Jimisha. How about a call to schedule the Shaktan is a hogging? Nimisha Halla, right? Where do my memories, Arnold? Just your mouth to heart it. Damn it, Sheila, well, is it got kick off father is a hog she arm and schedule Shinayano? Talk about Gailing. You may just her do and backup disc because I may friend on a really. Did she got my backup disc? Had you the backup disc? That's it, Jigs, then you got to backup disc in the River. Well, you are a mission. Well, you know, my year I'm on a dagamet, so I've locked in. How dare you speak to me like that? Matan, schedule shin imi a Kylie, ye hen 10 of this imi as an archer, but hen a code the job noa. I'm so sorry, Mr. Victor. Freddie, please. Eileen, it's perfectly all right. I admire a woman who knows how to keep the troops in line. Would you do me the honor of having lunch with me this afternoon? Oh, Mr. Victor, Freddie? Smisha an garantóir ag Paddy bhar go an bhean, right? Well, céalinn sé sin gur lom san bhean in áíre? Cé sort Amazon a bheith chunam dá scuilinn le pápéirí? Cé sort camaleach atá siúla a haig? Cé nach trostan tú mar ríte? Well, trostan dar céile, me? Oh, mu se nach ein deara gamadonna. Tá me géar na pápéirí sin inis, agus na pápéirí faoin deontas. An pápéirí bí amsa faoin deontas. Chir mé reis na farí mar chéirtas agus ní bhfuil me scéal bh chuin. Agus céir a hálás mar a bhhuimuide? Iar a tuige nachhuiach. Ach, well, mar mar se ban an chuneal swilsis na hícuochtaí, well, ní bheith an rá am san sinach. Sellh lachar an bhein mé héin. Ben bagart? Ní he. Sin ní nírinne. Ach, na bíchuimíart. Tás a go mai go lícin libí. Freis sunta. Pwr di hyn y peip a hig ag ystad a nonsens. Dwn da fel o fel. Mae cosant o chwtsa ffresint. Lo mae'n siad o rita. All right, haig. Ach, níl deire leis scéal se fós. Bei me sé reis leis na gárdaí. O, níl baint beg na gárdaí leis scéal se. Sin bank ar an imach na pápéirí, hainol me hyn agus Paddy agus. Wel, tá chola hort ceart dar éir in gelí, níl an dá lásanis. Lo mae'n siad o rita. Lorem tasalum sa mashin os kanyan nanyela go joarís betu buir diggin tú. Nach diggin tú fós a bhean.
Ma tá braba chumsan. Me braba chutse frisin John. Take mo wad ní smó na hílanta sa hégi dhéan. Gat a giste? Smuoíir. Hey, seo chun Casanova Craoladh. Zed bhí barú le an ráid go síime do roiine sin in nathú. But that's Bernie. No, near us. Well, that's how you hen, lads. The older the fiddle, the sweeter the tune. Well, odds of it is. Tá bruntas gom dit. Get a shot for him a breath, eh? A housewarming present. Oscale. Hey. Well, it's very like strawberry de carries, the yellow dominish. Shichon. Fine, John, fine. Remind me to stay on the right side of you, Arlie. I dare say you pack a wallop. I hope I haven't frightened you off, Freddie. On the contrary, I find ruthlessness a very attractive quality. I do believe in being fair, mind you. I'm harder on myself than I am on any of my employees. Oh, you know what they say about being your own boss. You'll never work for a meaner bastard in your life. Certainly true in my case. And in mine, I'm afraid, which means, unfortunately, I've got to go. I do apologise. Not at all, I understand perfectly. Before I go, I'd like to ask you a small favour. Yes? I believe, north of here, about 20 miles, there's an internationally famous restaurant. I've never been. Would you like to chance it with me tonight? Why not? I like living dangerously. Gus ia fu mudir a plena shu gugaile. Agus bemut sumwale danos no himorich. Dúirt me le nach run me gail a bhhaile. Siafuid, tá na sacrachi le gunistíon tamsa. Tá tú bhfuil bhhaile neachnum sa maithar. In seo tá mo bhhaile sa ní sé héimeis. Ó mar sin é. Sa shelter be. Cé dúirt é sin leat. Sin ein chéad at ar lendal mise. Sin ein seola fuair mis na gáda hir. Ach nílinn sin ach sacrú sealadach. Tá te go héin áit álainn. Fan go bheice dú éire agus. Mar cha mé agus chun síl am chunne. Ach sin an síl, huas seal agus hí seal mar dírá. Wel gyré mar djer lochta shelter lumsa is miniki hísúna huas a chulín. Ach héimeis ní bhíon pillig an trá agus tu go mé eisi ríist den ma hennem le cúna dé. Gus na chynne fagúla dochtúr sásta skile leit mai a gúl tú goile bhhaile. Tá éirig go skí testa bhti deise. Ní tusan nána go síl sin sa shelter níos mú a chulín. Tá mis sin an éire thuirtam héin. Cefan ar inís túgum gur ar unícha donna seo. Cefan ar an tú hir sa búbar sa caite. Cén fá? Cén fá na ríart thuair an fanach dír? Cén fá gur chuirtún ruigar am sa teach? Níor chuid mis an ruigart. Ú héine hokur gunne me. Ní sé héimeis. Rinne tú sách siléir go mé na ré náilt rúm fanachta agus sin. Má sin nach ricta sa, bhil ní hinna bhí geiste. Agus tá éfeil orm faoi. Tá na chéad a fáilte hiíocht. Ní éit. Ní éit an áil siar a rís go háirid héiris an chláirsin a rinne mé réiting an lásin. Fech náir ar chól mo chas cilfach na daanará. Ach, cén tearbh sin. Ní bhaid sé géidir na taide faoi, mar ní se tú héin opa. Tá sé ráar nachan is sé héimeis. Caim is sé fannacht in sa gaiir seo. Bích sé fadan ó gear nó go nimime. Agus sin a bhíon ándam agus sin a chuí meise. Bhfuil in is a choín, há gored de húnar i tinne, níon mis go a fágáil lís go teise. Agus ní me gear níos mú chaintach na star faoi. Gé seo? Skedal an teachtain te hagan ar backup to Skyling. Tantá let. Tantála síle. Ní síle bhíon locht actually. Bhíon hinaltóirí an seo agus dúirt siad gur computer book a bhíon. Is maithar go híle go bhhuair sé é seo. Go háir éis an dáir leir síle mas cór Mr. Victor. Ó chailí níiad na hinaltóirí fuair sí síle héin a d si sa déir hall. Agus go dén fánar thug sé héana teach go mé mar sin? Well, do we have bhfuil fatis a gút. Fatis? Ach ní cóga mé fatis a réine Róm. Níl fatis art sa Róm an bhfuil? Be go búil eilí. Gaile. Ceir bhí wife Freddie Victor na hain teisteach ar maidin. Tada. Just friendly visit leis an stáisiúna eáil sinna méid.
Well, seachan nhw hein ar y fersiwn eiling. Ní se le trust. Cwym nid ar fwyd ar yn siarmsa. A hein ag sa chwyd influential contacts America. According to Mr. Victor, you caused him considerable embarrassment in America. He gave you contacts in good faith and you handled them unprofessionally. Bin a dúirt sena? Mar a dúirt mé bín an gáin seacht ar gach scéal. Well, is fustan do bhachar in the yellow tiny. Beidir bhfuil se go forras is a ceapan tú Katrina. Could you mar tag íri leat leis an expose? Come on. Just remember, I want to hear it before it's broadcast. Hello. Ctán le dúinear, a scrú. Oh, ní ras bhar réiteach tá a fósa lena. Ceirta tú iarra? As come, rud a bit. Oh, Liam, chola mé ráflí be go fút. Níl siad fiarúil. Bhá man tusach chumá mu se a heile. Ach, Liam, níl sam berna, bil ceirta tú ceil sa mensin. Di mí te dai. Chaime tí slacht ar hain, beidir go drí ne scit. Tí deandra díine. Liam, gwailiach. Now, my dear, what is your pleasure? Ah, no. Absolutely not. You've paid for everything tonight. The least I can do is buy you a nightcap. And it was my pleasure and my privilege. You are a charmer, Freddie. In spite of the uncomplimentary program your young Katrina is going to put out on me. Are you making blue movies up there in your studio? Slander, all lies and slander. But I do hope you can keep the lid on that girl. I hate anything as ugly as a lawsuit to come between us and ruin this very promising friendship. You needn't worry. Nothing goes out on air without my approval. I'm very glad to hear it. Now, I insist. What will you have? Well, if you insist, I'll have a Remy Martin. Remy Martin agus white wine spritzer le hal. A híle. Húla me go hábhail tú an schedule inniu? Me se háile na cabhainna? A híle tá brúnar an faoin inniu, bhí me mí ceart. Hasí me agus tas ar a cos mí ceart, ba bhaithlam tasí a rís as an nua. Okay? You keep your hands off our Liam. He's far too good for the likes of you. Do you hear me? You cradle snatcher. Oh, Sarah, you are so very much mistaken. There is nothing going on between Liam and myself. He is my friend. That is all. Oh, I can well imagine what you and your friends get up to. A handscope with Craoladh. Mar a gán chuir se ort. Rita, tá mé réglí macht. Níar tú London. Rinne, tú gear mé an amach sa bhénit. Tá mé ansás a go bhfuil mé an job seo aniu, ha? Bhí sé sao gán le tamil. She, Paddy, bhí she soch gán. Yeah, I told you things would pick up. Fair play to Freddie Victor. Imagine, it's Misha an official second unit camera van le haig an law, huh? That's why sa bhean ad. Why she go hint aga. I hope it keeps up. Tá sé ag éirí oring sunset all os cunna blascéidí, yeah? Well, by me you mocked, huh? Slán. By me Geranach, don't wait up for me, huh? Bhí cuaramach leis a bhean sin, ní liní. Well, Paddy. Angela, caici bhfuil do. Hello, Rita. Angela, bhín daras fáscailte. Ceir tá bhaid? Na pepa I ví tú chuirtú don bhean. Sílim gúil siad ar agus tíon seo. Oh, so tháinig arthú aontain ar haig. Ní hanig. Beir dús a hall an bhla sal dogann seo fáidear ghfuil mai hiú. Thug tú ngana siad? Thug. Breanna mé go scipaí féitiú a legan ar éis. Níor bhile main trublaid a haar an teirtsa. No, conní iad, is leat sa iad. Gur maithe, Angela. Meid is all right? Na bí buir a fadú dúsa. Téiste gom sa dín dóil le déile le tréig. Sláin a Rita. Slán, Angela. Ní bhí gríthe le gur dína sem mé. Ní bheith. Right. Sofal a díis na fadí. Ceir tá díon dad. Sinna legan amach na seachtainna se hagain. Ceistena?
Níl, sin é mar sin go mí le machagaí. Katrina, rinne me mach ber an clásin mar jalar Freddie Victor agus ní ceapan gonéine sé good radio. Ach ní sé fiú cluistíad fús. Tin jarmad. Tin jarmad. Agus a bag nach críoch ní mis sin. Sin trúi gur choró aga de chuid an stáisiún na uair ach be me hen fragracha sin. I should have known better. Irish and shafwood, Eileen. Don't get stroppy with me, Katrina. Níl sé cíl ligantí an chlár chréic na mátá sé beag na téin teí. Is me sé banis stór an stáisiún seo, and I won't have its future put at risk to please a prima donna reporter. Céin chuí at risk. Well, tá potentially slanderous material on. Il me ag éirí cáist slí a haring in hen. Just ceap mé nach raibh sé cléistí agad? Is mai a bhfuil ólas agam cíte an. Agus tá chuile ocail go fear. Seacan do hen young lady na bit ráis ag léamh na fógraí báis, an digan do? So, céin buna bhfuil tú ag dúil tú an chlár, Eileen. Mar dheallar nach néine sé good radio nó mar dheallar possible lawsuit. An péir acu. Nis, tá mis ag búla le duna cén sé gamlón. Thanks, Cian. Oh, no need to thank me. She did my job, so. Thanks. Weet je wat wel right? Weet ik niet de stagert? Oh, jou hadden, gramaat. Is maar jeller dal taasje nog hè. Dan is moon aan tag dat je na Emily ruim naar lijn tisha. Ach, fair play rutje voor mij dat tattoo je vision. Da happere. Je wordt twinch gele foos. Wel je had ik eens gevoel. Ach, na kalde vis nog. Aan haar lager je hoe Ivan. Dat je één dag vis warm nach wel Craoladh gedaan als je naar vaat. Ja, wel voor mijn zaak toch geen Craoladh. Oh, Brianna, kan mij mochten is. Craoladh slaan. Oh, geen Craoladh, toch misschien? Oh. Nou, wil je. Bij Gregor. Oh, het is redelijk dat er heen, Sheila. Wat is het? Daily, dat is het. Op Freddie Victor. Ah. Hier, kent jou dat weer nou? Thomas, je moet zeggen de hasje. Nummerko. Friendelijk, je mag zo zeggen hoort te schießen. Zijn goed toch hebben goed eigenlijk dat toch aan je wil. Zo schap ik aan Olan. Shit, maar als je kon doen, laat kon nog staan kussen. Je nog tijd herkennen mag zijn zo. Maar wie kan er de jij die lam seliam? Dat de jij die hal Amerika ter al gus gele vental. Agus kon queen be hegerne. En de fara hapo jesna de forsha hands. Shimbregas matas hada. Gaat as mag se tagsha. Kad vi shayen daar shan chaliam. Kad vi shayen nog gol gus ragrne. As kid vi tussen in een nachra shancho. Dat tora. Dat zei gemak tomorrow. Hoe heen agus Chris Barrachin. Brian Liam. Smart toss had not a tad that Michigas Mr. Barrett ach cordis. Agus tart. Liam, ketta tu hash rolim. Ran tu ni sarnish. Tabrunar. Nier me gerashinian. We're more on elk of show walachad. Nier shashin walach. Nachra. Brian Liam. Tamishin cha strakele moshti se tach sha hogodo. Gerve gik na milli gus could grim la nier mauchen. Gun koma be de yet. Allem shit jag hinva kak dir an loy. Fekkelm go chat til go maha. Jachin beg near an loy. So wad near an loy tom din shwamo. Skimme jachin beg tot dat hana heen. Brian Liam. Ga mech messer de wahadet. Ni low der kuishin le. Ga mag master tot heen nie Lauren. Get daar kwas verlies nie ter wile ship. Harat doen de glaap hosse. En dan triple tussie at hana heen. Get the Harlem. Oh, tadwam. Well, je moet aan lijst gehad, dat is een stofje. Damn. Keert aan mijn keert, Eileen. Kan jou fax bristje? Fijn, lekker niet. No, niet hij fax zeggen het heb bristje. Ik kan ken halen Clarkson Enterprises. August wie een proposal shall bij haar desk en marketing director in jou. Craoladh Ros meeting in Costo. His cumalish is real stickler. Jenny she kinu bonu he and proposes at us a chor. No exceptions. Can't imagine contas. Well, Is there an internet, Eileen? Could you? Clarkson Enterprise Online. Is there an internet?
Tá dún proposal agus cum fríide acu an chuigúmati. It's genius who I heal. I don't know how we ever managed without you. Slay. Tá mal. Tá Craoladh Ros. Wel, fi mysig gyrru hog ydy'n travelling bank agos ta siar o wal yn ys. Cael taig. Ta taig sti yng ngael, fi siag yma has yn siori ceig log. Dat on an frishin na sé. Arian maran mahin dag bron o gymsa. Na'r James y lat agol tu ieher ceig log, sy'n ceig log at a gestig om. Han carwn ie ceig, na lehen ie ceig, na'n cwyg log a heryd. Sera? Wel, tu oce? Maid. Maid sy'n ein. Da sy'n gyda'n. Da sy'n nis mes yn hyfu sydd. Agus... Fi'n... Liam o cwyd fi hon er fadar am sy'n gysbeidiach o gradar am. O, yw'n cyddi nis mewn am. O, Sera. Oh, hold on. Anim who? Tom nach ha. Smúrúan a chrod dearma dentar a malach a waliad. Tá bro. Fwyd yma hachtor ti. Mwr. Fwydus, ro eicio gymadjana. Nanim J-Jack. Fwish scale môr, fi olym gwrdd sŵlsgo blad liga. Bad o wali holi na sgelin bedi goni. Ni ro $1 les. Sian ymwch o jaibse. O, ta san. Dwrtu sy'n ymwyr y taip. Wel, cedd yna, mwr sy'n. Fyr ag yn friggin taip ai mar a wylis ad. Lagas, Jack. Ni dyrant hi le. Dwr si sy'n cedl man. Cos sy'n cydl go Tom a fags agos te'n cwpan des tego. Cam eisiau gol amach fel tamlin, oce? Míle buchas ná machtaí. Dar leat a choíine ar tan míle fáilún sa tear. Á tá dáhúil an tarníad. Nach bit árat a bheit eisiríist ar ó a dúcha sé héimus. Gur a míle maithe. Bhfuil said ceir de héin. Tá me préochttaí leis bhuacht stoi go bhór teas an ospidéil sinna. An tan teach a héon fuú le. Tá na reintinna leis achtainú. Héimus na bí leagam de chóta ar máden sin nach beice tú. Tuige. Nach mille sé nach bhfuil áir de brocam sé. Tá sé friggin ceart. Níl sé ná ceart nach bhfuil se láin le salachar. Fá go friggin cótas an náiti lecha me. Chn dáhain hart nach sa réilhid ho tuileh tú haine bhanacht. Ó, bhí sam nach meach mo chaistíiste go hásacha éis na réite cáiti mo héal. Ó, is fear go takeú cear go leor a héimeis. Ní chuir meiste a chót. Ús ná chuiriste a chom. Ní a mecha tógeáil na chóta gon bhhaird. Agus nach chun me héanaan an na friggin rud a hóigáil. Mána mu síide ha go míneart sagachas na shelter sin farsan bícha zaid. Go de bhíine stas an áilte bhhaile se a bhharbe. Rádanis, ní me go ráníos búchaí. Ach ní fearme seo haine galmáisiach tí dioblo. Feidáid, buch swí geo se. Fe den se central heating in town. Ní bheith gur a maithe. Fe dat tú tú dé? Nach feice tú ceir tá me go líon, Tá me gur síos tinine. Táhfuil na firelighters. Fá go friggin bá. Fá do firelighters a tóú. Ó, far dhéir iachreacht dúirte na ran me san áte an é. Mar saibhre sam. Í simre sam. Rita, dúirt mé leat gan fannacht, tá? Becinn tú sé seo. Well, céad é, Rita? Sin letir an ódarrás a fedi a rá nach bhuiid muid deontas ar a bhein. No, that can't be. I mean, dúirt taig... Oh, dúirt taig. Cé bheith dúir a dúirt mis se letse gan an fearsin a frost? Well, thug sé pís a fada oró. An freigar a hardúing. Becinn tú gan dáta tá seo. Brenner, áranne mé dearmod, níl tú ná é lé.
An Craoladh fiche de anar. Breis is rá bhíochan. Rá bhíochan a fedígus, ní rú te focail amháin faoi. Well, céim fá, Rita? Céim fá? Mar gur tuisach a heneolachs gur thug tú céad sin an fá. Well, Ramid good tiger, Mark. I mean, there must be some explanation for this. Ní higan tú fós. God, but you were thick. Tá muid a bunca ganis. Ja wa Jack an teach, ja wa taig an van, gus cawagan sesin muide, a moher a móhar gan ping gan lefin, a wichas sin gwitcha. Tóga buggy, ha? Tá brón orm, ha? Tá brón art. Bí an ethel a gúnaí mál a fedi. Dúirt me let gan an van sin a cheannacht, a chanéistelm, oh no. All right, Rita. You've made your point, all right? Here is Fader Ling a yen of an ish, eh? I'd be able to turn the tables on him some way. Oh, eish leis a mock mór. Tá tú gaile chuir dubhaid a mág go haigó dirán. Paddy O'Connor, the wheeler dealer gan léamh ná scríomh. That's enough! That's enough, Rita! Conra, na nar tú ná letter dúltach a léamh fiúán. Back off, Rita! Oh, sinné, cáhaite, mar an tú le chuile aiberíomh. Ignore it and it'll go away, nach half, Addy. Bhí is agus faoi má aib, níor a fósan muid, huh? Gealtú go dúra tú cúnamh do mé a réiteach. Níor thug tú, níor anna tú faca! Mar tus a ggéir a réiteach. Níor sé go ghosanna a gael nglet leis. Bár le a gael walach, tí fiar go a chuid pimplí sa bob le a chuid méiteach.